Girtiya nav qesrê. Rojekê betiya mos çû cem Suziya tevnepîr. Binêr Suzî, min bibexşîne. Min tu dawetî partiya xwe nekirî, lê belê? O dêr min têr nedikirin. Tamam, ya rast sedema esas ne ev bû. Rastî ev e ku bila dilê te nemîne, lê belê her kes te didirsê. Binêr, ez te nas dikim û dizanim ku tu yekî pir başî. Lê belê ji bo yên din ne ew qas hesane ku mesele me ew e ku tu nikarî bipeyivî. Divê tu ji xwe re awayek bibînî ku tu xwe îfade bikî. Ne bivî avayî. Tu ê bikî her kes ji te birevê. Çawa? Nizanim, belkî jî bi awayekî dizanim. Heke tu tiştekî bi rastî jî deradetî bikî, êdî wê tu kes ji te netirsê. Ya rast ew ê wisa bibe ku qelik ji te hez bike. Serkeftin Suzî, vî qasî bi xatirê te? Divê Suziyê şaheserek çêbikira. Pir dixwest ku xelk jê hez bike û wê qebûl bike. Di wê gavê de maka mozan jî di wir re derbas dibû. جاوبك وجيدا. احمقين خيتك هون لهميات شنو زوم الجبيدة درخينن. نوبداران Suzî bi tevnika wê ew girê dan û birin serayê da ku were mehkeme kirin. واو من قد ندي بماجستها وقاس حرس ببو. اوي قلتي كيه؟ ها لقور كسوزي قرتنا خوياي تشتكي بير خراب كريه. ورا حاصل كسوزي عتبه قرتن دياركم كان حد بقارن. ويلا خدي سوزي يا ربن چقوي ميقلو. بلا هركس بزانبك والسوزي يبدا خيانتها مظن سوجدار ايلان دكم جبر في سوجيجي صبا السري شفقي بلا قتكي بيجي كرن حتى جزاي وي بجي بي وي ببي زنداني او ايدام ببي خويايك وشاشيك چه بويا سوسي معصومة نممكن اكو اوا واوين كل دشي حكمي مرابن امي وانجي بهمان اواي جذبكن. يا ربي يا استاذ منا هرتم دي سجلنا خوشا. زبكة ندرس سوزي ازي صوت بدم تازي تربر ندم دايد زو Betiye wê xwe bavê te talûkeyeke mezin û alîkariya wê bikira da ku ji wir bireve. Lê belê ew ê çawa ji nav hewqas muhafizan derbas bibûya û biçûya cem wê. سوزي ازادم تجبر خلاص بكم دمت مساج قلت وربر باجي مسكنا باز ندى تسليم به دات ودو جاران دات نكاري من بقري كيرنتي حرام. مسكن اشتر بيجن مسكن جيش ملاخنا كسوزي ازفيقا فيتا من كيفكم. خوياي من ديسة زيد هنقف خوارية افشوكو ازريا كدن ببينم تتفنا لب ازفيقا ورم. Berdestî sibê bû. Suziyê
بری کو تشتێکی دووخە بێلە نەدەخواست ji vê dunyayê here. ایجا چی بو؟ که خو بدن عالی اوه داویê tevnepîlê ji xwe re awayek dîtibû ku xwe îfade bike. اوه ev rastî jî tiştekî muhteşem e ew ê pir heyf bûye ku şarêzayeke welê bi avê re biçûwa سوزی چه حوجه بو منانی؟ خویایه کو میوانه تهنه سوزی از جبر درباز دبوم براستی شی ناخوز بمستدمه تشقله یکی؟ dev jê berdin ew xeytika gêj nexema min e Suzy ez cezayê te betal dikim û ji îro pê de te dikim terziya fermiya serayê tu dikarî bi kincên min dest pê bikî tiştekî kolxwe bikim nîne Belê heke carek din hûn rastî tevnepîlekê bên ku tevnika xwe dihûne biladbîra we de be ku ew ne ku dixwaze we aciz bike tenê dixwaze xelk jê hez bike.